Assalamu alaikum. Merci à tous pour la confiance, pour la fidélité. Hein. Donc nous disons un grand merci de l'attention. Et nous sommes déjà à Serré. Le maçon est là avec son équipe. Donc ande ko hande woni fi didugol suudu nene men dum haray non taw ko andinti ngol on julbe buyta o haray no mapino fi ko yowndiri haray kaydi o holdo wonde ma haray o soodi do haray ko andi ngol don de kaydi ni wona haqiqa parce que laamu ngu nga wona ko signi kaydi rini. Assalamu alaikum nembiro awandi be duma aw no ay fi nene alhamdulillah eye hande non do no heewi eyo nembiro heewi hobbe hande eyo jamto alhamdulillah no hay fi ah joni hare ko won ka didugol ganen nembiro on tuggodu no woni bagana yayi begana ni nyamude ne na feta abo mi wala nyamta nyameta ya gombe bodi mo ngambi darali amin no yetto e mo lando si do nyi jam o kanko ne metto no non itirun koje don sene no nen mara manar nan pade mabbe den na den don na kanje kadi no nene de do ko pade on boni den do ya non te pare vale yelo o to pa doyi nango tugonu ma mala musibe assalamu alaikum ko andinti ngolon haray de joni ko do sonnaari kadi won ko ettuden fi ko dankano e nene me haray non wodi partenaire jogo detti annuye yobugol mo fin de mois be fi yo danko nene medem ça fait plaisir on l'envoie on andi julbe Allah be ngadi tawde gole mudum hay laamu ngun tigi mero woni ko hewti do haray tinde mabbe joni waden golle de haray be yini assalamu alaikum be beltani julbe Allah be fo salamini fo Wali na ya gomme. Le président du conseil de quartier est absent. Je suis son absent, c'est moi qui le présente. D'accord. Non. Non, le Alaikum salam wa rahmatullah. Muga sara yoni jube bendo buy humpitiki ko be woni menen kono hatta ni filito faintin présentation ay non ko adi ko mais salmini on hore teddungal aray ko nene Mariama mi nete ko mi woni ko ardi mo jobere wiete ni assistance humanitaire d'urgence aray bureau amen ngon ko mamon do woni ko daaki kono haray ko miskina be fu me woni e gollande wona o ma o aray non hande ne do nyalani me de weltani Allah subhanahu wa ta'ala ko tawata kon temo ko baabe do fo waawi senade notamment kadi haray halfinade kanyu nokkure nen dum ko meron vice président on haray vice président on do e haray me de welti muradu mudiri imam on ka juzu assalamu alaikum baba no nyi jam no hayfi alhamdulillah haro ya fanto men fi rabbindingol pigidi me haray jamaagi ino fadiyen haray no mi holliri non ko mojo bede amen nei faala e tambitaade nene medem do on tini ko nyande teno manki balde didi juldere nei
min fotti e maɓɓe ka laawol ngol yaarugol ngol laɓe ɗoɗe. Haray min tigi woni ko fotti e maɓɓe mi darti mi yaari mi tambitiɓe nde nyande min seddude o vers 22h et quelque mi yaadi saare mi yartidi ɓe kamɓe ɓiɗɗo maɓɓe on okkutirawa meɗen joci ɗo kata on o walno men muradu moƴƴuru kanko e kumpay kunɗaɗe ay tay laawol ari laaga tay ko maɓe addira min gaɗe o yaltini kata makko on tummani men yumma en ɗon modi golle moƴƴe waɗi nde nyande sabu ngal cuucal ko o tambiti men kon tigi tigi on men tawi men ngari men hewta men yiya ko ɓe min tina ko ɓe woni ɗon min ngari men yi nokkurne men ndaari men tawi ɓe hattoñile ballal on tini minen ti men ngala goɗɗum ɓay min Mariam ko mi woni ɗo koye logement mi woni kono on tini minen ka moƴo ɓere ɗo e men darnande hoore amen ɗiɗi kodri Allah ko Allah muuyi ɓe men tambo miskinaɓe ngasa menen kadi haray ɓe marani men moƴƴere janngo haray ɓay mi yummiraɓen ka ɓe woni ɗon mi holli partenaire ɓe amen ɓe mi holli wondema dey haray situation mi tawri no yummay no yurmi no satti muradu moƴƴuru siko sagu am min mi cawrata no yumma ɓe noon haray ko min lonti moƴo ɓere nder lagine ga mi holli ɓe tum ɓe ni tigi tigi on haray faale maɓɓe joni komin jonidir juuɗe fiyo men tambonene haray ko adi ko min arno mi wontidi sundu min cikkani ɓe mi wattani ɓe ɗon taw guutu ko ɓe waalo min yalti ɓe jogoñago woni kon ton fof ɗimmel ngel no yirɗon ɗo ni min addi agrégaji ɗo haray ko hanki woni ko min hewti min timmintini agrégaji gono ga inni joni ɓe wonɓe ga ɓe waɗa men hito haray halfinaɓe nokkuwol ne haray hande fotten ɗo walto ɗon men haray min dida min didi noon hande menen ko hasiko min fuɗɗoto hande ko woyi kamen sina de hara ko hikka fuɗɗi min fuɗɗike fi suudu ngasa ko jonte tati ma jonte nayi haray min gayni min joni tiwi sondu haray ko nden moƴƴere ɗo woni ko min hewtini ka meɗen nga haray noon beru ko min yeɓɓi kon menen eɗen andi ɓe mari famille yamɓe mari famille kono piyum ngun ko watta kon ko ma waɗira inde goto haray ko kañum nene e ɓiɗɗo maɓɓe gorko mo ɓeydi haray ko ɓen ɗon min woni e darnande haray alhamdulillahi rabbil alamin min ko Mamadou Aliou Bari vice président conseil quartier Séré on ɗo mi humpitike ardu mon ɗum han ɓe nelɗon ɓe yottini yo min arnun tawde ɗen nun ɗo fayno hollirɗon non koye nder ɗe balɗe ɗo o initiative ɗo woni ko waɗi piiji ɗin ko neeɓi o ko tuma Allah muuyi ko oti faala o haray ko tuma Allah muuyi ɓe neniraɓe men ɗo Allah hawrindinni ɓe mon ko tawata hara no hatonginno Allah muuyi ko onon no woodi buy faalanoɓe wadde siga nde eɓɓore ko waɗɗon kono en weltanike Allah ko tawata kon hara ko onon Allah hawrindinni e ɗum ɗo yo Allah newinan en welinana on fi no ɗum ɗo laatoren no eɓɓirɗon ni e nder ɗe jonte ɗo haray ko nafoore molanande haray no takko men ɗo imam on ka miside na premier imam on kono walla deuxième imam on iɓe seni en tawde ɓaɓe humpitike ɗum no yirɗon ɗo ni ɓeɗo fof ko yimɓe nokkure nden ɗo ɓayɓe humpitike kamɓe kadi ɓe weltori ɓe niyo ɓe ar tawde ɗen e o sadaka fukkintingol ɗum ɗo e fuɗɗagol ɗum ɗo ay ɗo haysi tawno yeeyama menen autorité on si min ɓattike min ronkatano ɗum ɗo newra ko ko eɓɓuɗon ɗo e feeɓe yummiraɓe ɗo naafi noon preuve ji ɗi yalti ko tawata hara ko ka maɓɓe na ko yeeya ko haldano kon ko yowiterno e suwen si taw woni woɓɓe siñuno aray wona faltaninoɓe ko hiilaɓe e mum aray meɗen wakkilini on probléme wata yaltude e mum golle ɗe fuɗɗi ɗon ɗen menen autorité on e inde président quartier on Ceerno Algasimu ɓe ala ɗo kono mi hollitunoɓe ɓen yo mi aru mi représenta ɓe parce que kamɓe woni ko halfa nokkure nde haray ko en goto e ɗe golle mo yo Allah ɓeydo moƴƴinande no wallitoro ɗon ɓurɓe ɗum ɗeɗo kadi haray min weltike menen autorité on min weltanike on e inde
yimɓe nokkure nden e inde mawɓe nokkure nden e yimɓe nde wonɓe ɓen ka nokkure ɗo fof hiɗo weltana ko saɗi mon ko tooli ɗe golle ɗe fokkintinɗon ɗo e fee e waɗangol nen jaari tulde ceewe ɗo ndu suudu ndu eɓɓuɗon. Ara mi andintinnay tulde ceewe ɗo ko ka quartier seere secteur coɓɓuli ko hoɗo ngo woni on tulde ceewe ko wona inneede. Haray ko wana noon programme o woniri min weltanike ONG assistance humanitaire min weltanike Mariam Touré à sa tête. Yo Allah ɓeydu moƴƴinde. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha ni'ma. Thumma salatu wa salam ala sayyidil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa ala sahabatihi al-kiram wa man tabi'ina bi ihsan ila yawmiddin. Haray nen bangina do tun hadise goto sifa koko wonnon gollude do. Itami Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أعلمك بكلمات أحفظ الله يحفظك أحفظ الله تجده تجاك. إعلم ونجتمع الأمة أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن أريد أن يضرك شيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Aray goɗɗo neni Abdullah ibn Abbas o woni no e ɓaawo Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no inde ka ngeloba maɓɓe. Nelaaɗo maaki pay ko mi andinte huupiiji ɗiɗi. Si a wondi Allah, Allah wallete. Si a wondi Allah, a taway Allah yeeso maɗa. Andu kadi an payku si Allah muyanima hunde, si aduna Allah fo hawtiti nden hunde wata a heɓunde a heɓaynde. Hitay kadi o ɓe muyanima hunde yonde lorre, hitay Allah muyanalma hunde nde watama lorrude. O inni rufi'atil aqlamu wa juffatil suhuf. Karambi ɗin ɓantama, ɗerelli ɗin yoori, mana winda kon yoori. Ko Allah ne muyani goɗɗo kon be o heɓa. Mi yewtiri ɗum ɗo ko wano fi nen jaari ɗo fi ɗum ɗo. Ɗum ɗo wona hunde mijananoɗo ɓe o sa'i ɗo. Woni tawno Allah windaniɓe ɗum ɗo ɓe heɓa ndu suudu ɗo, ay sabon adi. Wona indugol goɗɗo sino añannoɓe, goto wawanta añande goɗɗo ko Allah muyanmo ko. Si yimɓe bon fof hawtitanimo kadi nen jaari yo heɓan ndu suudu ɗo, si tawi Allah muyananoɓe heɓata. Tafi ɗum ɗo no wawi addanden ko tawata tawhidi jano. Ya andu sa heɓi hunde ko Allah muyanmade. Si a faɗinde andu hadi Allah muyan ɗayno ko kaari. Haɗa nde hunde min weltorinde hattidde e weltagol. Min weltaniki waɗɓe ɓen. Minen tuyi kadi yo Allah waɗu barke waɗɓe ɓen ɓeyda golleji ɗum. Tama ko safa ɗum ɗo Nelaaɗo yewti. I tawi ko wallitagol miskin e wasuɗo e alyatima e yimɓe laaɓi ɗum. Ɓeɗo ko hande wallitede. Onon kadi wonɓe sabu ɗum ɗo ha tawi on yii ɗum ɗo on heɓay nafoore jande. Ko onon kadi dépense ɗum ko ɗum ɗo woni ko dépensete ko. Goɗɗo ko mari ko mari jawdi ko mari ko ardini yeeso makko ko. Goɗɗo noon ardinta yeeso muɗum ɓuri sifa ɗiɗo sadakaji. Ko ɗiɗon sadakaji landaɗi. En tori ka Allah hawrindin e sawaba. Min weltani kon hande e jango e yeeso. Allah moƴƴina en banta fiid nokkure nden, waɗa barke golleji ɗin, waɗa barke ɓiɓɓe nokkure nden. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Haray joni alajje haray joni piiji ɗi wattama e sokeji mon ɗo na da humpitino bidoru ko wana jeli. Okay. Cangol battaki ɗo bidoru ko 2000 2500 à 3000 wona négocier de ga. Haray menen bureau quartier on tippude amin engagement amin vice président ha hewti communauté on goto innakata waɗu mo kala ko heɓi feere o min ƴetti programme ndiyan ko gollirte. Alhamdulillah. Non Mariam ɗum no haysi mapinali.
haray joni ala jeen kono woniri ɓe hollu haray joni fi sadaka didi gongol haray mi watti ko dammin le dammi abi haray mi watti ɗum ɗo haray mi watti ɗum ɗo e sokeje moɗon haray ko ɗimmojo amen kadi wiyeteɗo Arshida mo tama min ko miñe makko jangidi pisa no feno say ɗo mo Conakry o yewtinolan haray coggu dammingi yomi ɗaɓɓu gilɗo ɓe gadda maɗa sadaka o haray kadi domir ɗum duwana ɗo goro e buuɗi no nder hara o yawal ɗo kadi ko partenaire ƴamen d'accord ɓe kamen Belgique ɓe ni Hajji Aissatou haray ɓe darnani men jami yo kamɓe tun tati kamɓe yewtini men ɗum ɗo ɓe holli wonde mara min wattu ɗum ɗo min doma duwa e fitere moɗon goɗɗono weltanama haray ko hikkitiɗo ɗum kadi ɓe nguuro men nga ɓe heɓuno nafakaji ɗiɗi ha tati en tout cas do ka yimɓe ɗon mbiɗonira haray ko teddungal mo jarama barka Allah yoɓo e fo meɗen no moƴƴiri Allah ma joni haray